Dame i gospodo, dragi profesori i učenici naše škole. Dobrodošli na otvaranje izložbe koju je organizovala Gimnazija Stojan Cerović zajedno sa javnom ustanovom Muzeji i Galerije Nikšić u okviru manifestacije Veliko i slavno ime Njegoš, a povodom 170 godina od smrti velikog pjesnika. Naziv izložbe je Gorski vijenac, moj umetnički doživljaj, a tehnike kojima su naši radovi rađeni su crtež olovkom, kaligrafija, tempera, akvarel, ulje na platnu. Gorski vijenac je za nas jedna od najvažnijih knjiga na svijetu. Njegoš je pjesnik slobode i filozof, mislilac, duhovnik i državnik, čije djelo ima najdublje psihološko, poetsko i etičko značenje. Njegovi rodoljubivi stihovi su duboke pouke o životu svakog pojedinca kao i naroda u cjelini, stihovi srasli sa patrijarhalnom Crnom Gorom i njenom junačkom tradicijom. Oni nam svjedoče da je sloboda malih naroda jača sila od nasilja velikih i moćnih, a da je čovjek najjačiji onda kada svoj život položi za drugoga. Ne znamo koliko su učenici naše škole uspjeli u likovnoj interpretaciji ovog dijela, ali znamo da je za likovno predstavljanje književnog teksta potrebno mnogo puta pročitati tekst, saznajno ga usvojiti i savladati, osjetiti vrijeme i prostor u kojim se likovi kreću, unutrašnjim očima sagledati te likove, razumjeti njihove ideje i postupke. Naše crteže i slike postavili smo ovdje u holu Nikšićkog pozorišta na uvid našim sugrađanima, te mišljenje i sud o njima tek treba da čujemo. Da bi do ove izložbe uopšte došlo, moramo da se zahvalimo direktoru naše škole, našim profesorima likovne umjetnosti, a posebno gradonačelniku Nikšića, gospodinu Marku Kovačeviću, koji nas je financijski podržao. Također se zahvaljujemo ustanovama kulture, Nikšićkom pozorištu i muzeju, koji su nam pomogli pri njenoj realizaciji. Prošlo je više od 200 godina od kada je Vasa Živković pisao tekst, a Kornelija Stanković muziku za pjesmu Još ne sviće rujna zora, koju su izveli učenici naše škole, Ljubica i Mikica Mirković, Anja Barović, Magdalena Knežević i Dimitrije Knežević. A sada će Njegoševe stihove iz Gorskog vijenca govoriti Elena Veličković i Matija Gredić. Ja sam prošao sito i rešeto, ovaj grdni svijet ispitao, otrovim u čašu iskapio, poznao se s grkijem životom. Sve što biva i što može biti, meni ništa nije nepoznato. Što god dođe, ja sam u naredan. Zla pod nebom što su svakolika, čovjeku su prćije na zemlji. Ti si mlad, još ti nevješt, vladiko. Prve kaplje iz čaše otrovi najgrče su i najupornije. O, da znadeš što te još čeka. Svijet je ovaj tiran tiraninu, a kamoli duši blagorodnoj. On je sostav paklene nesloge. On ratuje duša sa tijelom. On ratuje more s bregovima. On ratuje zima i toplina. On ratuju vjetri s vjetrovima. On ratuje živina sa živinom. On ratuje narod sa narodom. On ratuje čovjek sa čovjekom. On ratuju dnevi sa noćima. On ratuju dusi sa nebesima. Tijelo stenje pod silom duševnom, koleba se duša u tijelu. More stenje pod silom nebesnom, koleblju se u moru nebesa. Vol na volnu užasno popire, obrijek se lome oba dvije. Niko srećan, a niko dovoljan. Niko miran, a niko spokojan. Sve se čovjek bruka sa čovjekom. Gleda majmun sebe u zrcalo. Bože dragi, koji sve upravljaš,
koji sjediš na prestol nebesni, te mogućim zažižaš pogledom. Sva svjetla kola u prostoru, ti koji razvija prašinu, ispod tvoga trona svjetloga i nazvaje tvojim mirovima, te si prašak svaki oživio, nasija ga umnijem sjemenom. Ti, te knjigu držiš mirobitnu u kojoj su sudbe upisate, mirovima i umnim tvarima kojim si milosno sklonio, Vjetaltine, oživiti članove, malom mravu ka gordome lafu, provedri mi više crne gore, uklon od nje munje i gromove i smućen oblak gradonosni. Da, nijesu ni krivi toliko, prema mi ih nevjera na vjeru, ulovi ih mrežu đavolju, što je čovjek ka slabo živimče. Med za usta i hladna prionja, a kamoli mlada i vatrena, slatka mama novi na udicu, pij šerbete iz čaše svečeve, al sjekiru čekaj među uši. Strah životu kalja obraz često. Slabosno smo zemlji privezani. Ništava je nego tvrda veza, ali tice su najslabije, lovi svjetlost lišćijeg očih. Nego orla krijući gledaju sa visnijem bratom, ali sinom. Pusti glas i milosti u trostruča. Nađena je draže negubljena, iza tuče vedrije nebo, iza tuge bistrija je duša, iza plača veselije poješ. Zahvaljujemo se Mati i Jeleni, a riječ prepuštamo direktoru elitne Beogradske gimnazije, profesoru doktoru Dušku Babiću, da nam se obrati i otvori našu izložbu. Profesora, izvolite. Uvaženi gospodine gradonačelniče, uvaženi direktore gimnazije Stojan Cerović iz Nikšića, časni oci, poštovane koleginice i kolege, profesori Nikšićke gimnazije, draga deco. Velika mi je radost i čast što sam danas sa vama i što imam priliku da otvorim ovu izložbu učeničkih radova inspirisanu najvećim delom našega jezika, gorskim vijencem. Ja sam imao priliku da nekih 10-15 minuta razgledam ove radove i mogu reći da je prvi utisak kad sam uspeo nekako da saberem taj vatromet boja, motiva, ideja, oblika, linija, da sam se nekako učvrstio u uverenju koje sam dugo skupljao i radeći kao profesor i radeći sa decom, pišući udžbenike i drugu vrstu pedagoške literature, da između Njegoša, gorskog vijenca i današnje generacije postoji jedna duboka saglasnost, jedan istinski živi dijalog koji sam prepoznao na ovim crtežima i na ovim slikama. Zašto ovo posebno apostrofiram i posebno ističem? Sve govori, sve što gledamo oko nas, da je taj dijalog između današnje generacije i najvećeg pesnika našeg jezika doveden u pitanje. A doveden je u pitanje zbog jedne proste činjenice što sam Njegoš kao mislilac nije kompatibilan sa našim vremenom. On je, jedan teoretičar je to rekao i o tome napisao celu knjigu, nesavremen mislilac. Nesavremen je i po svojim religiozno-metafizičkim idejama, ali i po svojim idejama koje se tiču istorije naroda i njegovih istorijskih spevova. Prosto, Njegoš je jedan uzvišeni, tragički, metafizički mislilac u jednom banalnom vremenu. U vremenu koje nije zainteresovano da razgraniči dobro i zlo. U vremenu u kojem se čovjek zapleo u svoje iluzije i privide i misli da je u njima srećan. Ovakav mislilac zapravo strogo gledano sa strane nema šta da kaže našem vremenu. A pogotovo ovim mladim ljudima koji su još u detinjim godinama i koji se formiraju kao ličnosti. Ali ono što sam ja vidio i što hoću još jednom da istaknem, a što mi daje za pravo da u ovoj deci koja su ovo slikala i ovo izložila ovde, vidim ne samo njih, nego čitavu jednu generaciju
koja raste kraj nas, da ljudska duša ne može tako lako da se pomiri sa banalnošću i plitkošću. Ljudska duša čezne za lepotom, za visinom, za onim vedrinama po kojima je, kako kaže Njegoš u svom testamentu, njegova misao smelo lećela. Tu nešto u dušama dece, u duši čovjeka uopšte, uvek mora da postoji. Time se čovjek otima od zla, od privida, od laži. I to je jedno glavno ohrabrenje i glavni utisak koji ću ja poneti odavde sa ovoga mesta i koji ću rado podeliti sa decom, sa kolegama sa kojima budem o tome pričao. Gorski vijenac je posebna knjiga. To se vidi iz onoga što su deca ovdje pročitala i po onome kako su oni tumačili Gorski vijenac. Takve dve knjige ne postoje u našem jeziku. Ima jedan paradoks očigledan kad je u pitanju Gorski vijenac. S jedne strane, ta knjiga nije uporediva ni sa jednom drugom knjigom našeg jezika. Ne može se ta knjiga ponoviti. A s druge strane, ta knjiga je prisutna u svim drugim pesmama i knjigama ispevanim na našem jeziku. Ovdje ću se malo poslužiti jednim citatom velikog pesnika Matije Bečkovića, koji je razmišljajući o Gorskom vijencu rekao otprilike ovako. Pokušat ću da se setim, možda ću neku reći pogrešiti, ali siguran sam da ću smisao pogoditi. Kaže on, da ne postoji rukopis, autograf Gorskog vijenca, pisan Njegoševom rukom, verovao bih da Gorski vijenac nije niko napisao, da se napisao sam. Sve velike pesme svetske književnosti starije su same od sebe i od onih koji su ih zapisale. Mogu, kaže, lako zamisliti Gorski vijenac bez nas, u nekom prapostojanju, da je čekao na nas, ali nas ovakve ne mogu ni zamisliti, ni objasniti bez Gorskog vijenca. Gorski vijenac je knjiga koja je odavno počela da se doživljava u narodu samo nekoliko godina posle njenog objavljivanja kao nešto što je reklo neku posebnu, neponovljivu reč. I ja sam se već od dečačkih dana počeo pitati šta je to u toj knjizi kojom je ona obezbijedila takav status. Prvi put negdje tamo u 7. u 8. razredu, kad je moja starija sestra učila stihove iz Gorskog vijenca, a ja ih slušao i učio napamet, pa onda dok se ona muči, ja joj izdeklamujem napamet neki monolog iz Gorskog vijenca, a ona me gleda kao čudo. Naravno, mnoge stvari ja tada nisam razumeo, možda i većinu stvari nisam razumeo, ali nešto sam razumeo, da je u pitanju knjiga koja nije samo poezija prvog reda, lepota prvog reda, nego i neka mudrost koja se daje retkima i izabranima. Mudrost na koju istorija čeka vekovima svog glasnogovornika da je kaže i da je stavi u reči. Drugim rečima, to nije samo vrhunska poezija, to je i proročka objava. To je ključ za razumevanje naše istorije i naše sudbine i ključ za razumevanje uopšte onoga što mi jesmo na ovome parčetu zemlje. Ali ne samo to, dodao bih tome u nešto što sam se kasnije osvedočio, prateći i našu književnost, proučavajući je, a i radeći kao pedagog dugo u školi. Njegoš nije samo tumač našega bića i našeg kolektivnog sećanja, u onom smislu u kojem sam to malo pregovorio, mada to pre svega jeste. On je neko ko je kreirao našu nacionalnu svest. On je duboko urezan u pogled, u biće, u život našega čoveka. Dakle, ono što mi nazivamo istorijskom svešću, što nazivamo našim bićem, našim identitetom, Njegoš je uhvatio i otlučao, ali je sam sebe u to i ugradio. I tu je teško uspostaviti granicu između onoga gde je on tumač i gde je demiurg, gde je kreator te naše svesti. Dodat ću ovome još samo jednu observaciju. Čini mi se umesno da se ovdje kaže. Osim ove dubine u pronicanju naše sudbine i naše istorije, našeg kolektivnog bića, ono što je uticalo na poseban status Gorskog vijenca jeste svakako nesvakidašnji jezik, nesvakidašnja snaga i lepota jezika.
Nije uzalud u našem narodu se odomaćila poslovica za svaku reč koja je duboka, neporeciva, pametna, uspravna, da je Njegoševa. I onaj ko govori lepo, ko govori pametno, kažemo za njega svaka mu je Njegoševa. U čuvenom eseju Njegoš kao tragični junak kosovske misli koji je napisao Ivo Andrić, pazite, ne Njegoš kao tumač kosovske misli, nego Njegoš kao tragični junak kosovske misli. On to, dakle, nije samo tumačio, nego je svojim životom i odživeo i odbolovao. Kaže na jednom mestu Andrić ovako, kaže, u Njegoševim stihovima sve je kruto i uspravno, pojednostavljeno do nerazumevanja. Sve što je, kaže, tu rečeno vezano je u jedan kruti uzao, čvor. I u njega je stalo, kaže, samo onoliko ukrasa koliko je mogao ponijeti taj čvor. I u njemu nema nikakve lepote i nikakvog sjaja osim onog unutrašnjeg. Kad pogledate deseterce Gorskog vijenca, kad pogledate ta najdublja umovanja o čoveku i o njegovoj sudbini na zemlji, vidjet ćete da zapravo u Gorskom vijencu, kao u Bibliji, nemate rečenica koje su neki prazan hod. Nemate, ovdje će me najbolje razumjeti profesori srpskog jezika, onih rečenica odnosnih, suprotnih, uzročnih, u kojima dolazi koji, jer i tako, jer tu nema nikakvog objašnjavanja. Tu je sve rečeno onako kruto, hijeratički, kako kaže Andrić, svedeno na onu najmanju meru, na ono što je, kaže, mogao da podnese jedan zbeg. A Njegoš je Gorski vijenac ispevao, imajući u vidu sudbinu svog naroda kao jednog velikog zbega koji se pred Bogom i pred svojim precima dokazuje u svojoj zavetnoj istini. Dozvolite mi, ako nije neskromno, da ovim tumačenjima koje sam ovdje video na temu Gorskog vijenca dodam i jedan svoj skromni prilog. U jednoj mojoj knjizi pesama koja je nedavno objavljena ima jedna pesma koja nosi naslov Gorski vijenac, pa ću je s vašim dopuštenjem pročitati. Ova je knjiga davno zapisana, i pad i potop pamte njena slova. Ova je drama s neba nisposlana, da nas prepočne krvlju sa Kosova. Što nas je tada u polomu snašlo i krvav pogled ispunilo Bogom, ušlo je u zemlju i u hlebno brašno, prosulo svetlost po žiću ubogom. Sve što je vreme dalo i uzelo, što je u našu sudbu upisano, sve ono muklo što se reći htelo, a ostalo je nemo, nekazano, ovdje je našlo pesnika i žreca, da nas po svetu rasute sabira u svetle vrste sudnjeg deseterca, gde jedno znače sablja, krst i lira. Kogod je ikad srpski zapevao i melem reči stavljao na rane, ovim se putem Bogu primakao kroz zemne tmuše i teskobne dane. Ovdje se zgusla naša večna slika u iskru srpskoga jezika. Dozvolite mi da na kraju čestitam pre svega učenicima, njihovim nastavnicima, kolegi direktoru i mojoj koleginici dragoj Vesni koja je u tome pripomogla na ovom divnom duhovnom doživljaju. Želim vam sve najbolje u vašem radu i želim vam da još mnogo ovakvih lepih susreta nam priredite. Ovim vas pozivam da ovu izložbu pogledate, a ja formalno proglašavam da je ona otvorena. Hvala vam.